Bomenine cucina di Michelle. Aweno tabay cucina cookie nang. Paano sa ingrediente ng semilla di linaza, harina di trigo, saluco pepper, e semilla di chia, queso frico, e semilla di girasol, papa quaker y agua. Mixture ingrediente ng ibotasi bo cookie nang. Queso frico, semilla di girasol, semilla di linaza, semilla di chia, papa quaker, harina di trigo y saluco pepper. Y agua, ahora bota mix y mix. Ahora masa de cookie na takla. Ahora poner en un forno. Ahora mi comida takla. Da hora y come.